long as mutakola idinga kugamba kusanga ba candidates babiri rundi basatu mulhamwanya gumu kandi nywena mutwire ensonga ni yemu buli omu aino mwanya gwayolekerizo kwa najyamo kwetoro lihanga habukuba campaigns officially opened. Omukuru w'ihanga yoruka kutamu 7 asimbuire kirokeno na team yona ambatandikiro mu district ya Luwero nuko basobole kuba nabakiyunguraho abantu bembeka guzabwa kinaenda kutandikira Luwero habwaki Luwero bitali bichweke ebindi no hatandikire kandi Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP mazire ko nasimbura kuri mwanya gwa Busoga kirokeno na wasobole kuba nasimbura no kusoborora abanyagana manifesto ye Gregory Mugisha muntu ali mu Kampala nawo hatandikire kandi nabandi bayitu otajja kubarora bakwikirire okekaguza campaigns officially open to turebera ba agency ba presidential aspirants bakabuganaho electoral commission bakwenda ku harmonizing program eyibine ya campaigns aboka ko kutwagamba bakabata kwenda gushange ba presidential candidates babiri bariyo mu mwanya gumwe bitu turebere nangwa mu babene betombitwa omuri abo kwenda kwesi baba president baja nkonkanye incumbent ngwe aine factors zo kumfavoringa ka president ariyo mu ntebe so bakabe no bashaba na wagendera program eje babahereza kandi ataka kosa privileges ka president okashanga yako daidinga na nabandi ba candidates so nibaza ko nibatambura umbyanga bitari bumwe no baza kubana babashobora ahibarabe bari ecumura kore no kuri TV yawe ukareba Sisiimuka ukamanya ekirimu n'ikigenda omisho wahatakaruru ntuzakatera kare ngabuka election commission egizengwe vironki 12 kusiyanki 16 nubo buturabentera akaruru general elections kandi ko kubagambire nekatitere akaruru akobusinje campaigns aza kutandika zayo ohure manifesto yogwa yesimbiro wano ohura negenda na nobunde byokwenda ebashu omutere akaruru konkatita kareto bwe mucero kandi okashanga na candidate wota kumuhajira mureke wano umuhajira wera and good kare katitere akaruru akobusinje akobusinje rundi akaruru akobusinge niko tuli ontusaba korwan katerwa ko torolihanga umukaire niko kam ntungera nto bantu gichaba komi okuteta mu mbuyo no bwimukiro okugulererwa okutaine kirya onsonga nkuru weziryaho abokuba abayingi tubarozere nabagurwa omukaira ko kumalira kandi okwa kaneza mu bantu mu maka mu nganda mu madini nebindi ebyo no tubanze tubwara harubaju nuko tsobole kwantera karura kensonga na muno mwaka guno gutolekerize abokuba akaira katsugezeyo kake muno okurane tuchwam bebembeziki abaramba twebembera arulengo ro president bebembeziki abaramba twebembera nkabakurasyo mu rukwato rukuru rwihanga bebembeziki abaramba twebembera nkaba councillors ba chairpersons bentebe ya katano nendengo zona nhabweki enchwamwe yokuba no koro mukaire kan arundi yora korobora bole box no tera karujuka kan kalkumgungo nkuru muno kaneja kudetermininga chikoto na muno mbomezi wetu wabulikiro service delivery amarwaro engudo nebindi akande obutulio ntutaha mu kisanje kiyaka ikemyaka 5 myaka 5 sobora kutabantaito by to decision yora akora mumwako gukubanza rundi ogwa kabiri noja kubotanki giye juma nogamba kinu kakora kiyaki onu tukakoma waki onu habwake no twataire yokakuba twataire yo nikibani kimanyise enchwamo yora akora nkuru muno tuleme okumara gagendereryo akandi nyecha tukamalira ntwe yijuke then paparazitu new vision hamwe na bukede ebene kuretera polling stations ekwetora ihanga turebye bakareta ho central chiryari onko mutezi wa karuru omanyo bwa hati nyo wa karuru ninkatera kakulo kabano katera ishomero mukato kuhagire menshi ukacuka election commission ya gazetinga hato no shanga bundi kahaye habira hari nkishomero hati no muza kubana mutera kanisa so ni kwataho kujango tuge papurezi orebo bwati ninde wa leta northern region sombwe no fayo munonga ibonko mutezi wa karuru orebe aho kuterera karuru no kamanya abo katutwenda nyencha kare ugendo yeshanga polling station oroho wenga utandike kuteremezo tukabata karesire bintu kumbe naho yemerire polling station ya kikuru muno nicho rukurura new vision bukede nizikiro kwanza kuletera polling stations enshaka electoral
electoral commission ezetayireho nempinda hinduka yeyizire nekorwa mu myanya egyo niyo emu yose kubanogera itu tutera hamuyembe hala muyembe itoro tutera kandi ujya kusanga electoral commission yinduyiremu umwanya wo gutugukyaro rundi tugukyamanyirirwa yiwo kireki ogiha muyembe kandi yo kamuyembe usanga ubundi ebintu bikahinduka polling station ege ubundi bakarenkaca ubundi ayimwe abene mutera umukamuri y'abantu bace baja abacuta kwakwatana sahana baterere kimwe na resources zagabwa zitaro so bingi kumanya nkayo mukomi kweka guzo kamanya akayire kakyali nuko kulema kolensobe habo kuba nchurukurura empapura zigumanzireta information yegyo oyetegereze umanye kiki cyo kubusemerira gukora kandi nojya kikora umbuyire kintu kutakorenso because nojya kera obundi yenjule yogwe kandi umwanya ogworoho oyisanga no register gitorumu polling station ege kayihwa yateka bwahandi kandi abujunanize bobwawe kuba no manya nenkambero semeri kutera akaruru after all no kutera akaruru bugabe bwawe nko munya Uganda burukwebwa engenderwa nkuru yihanga. Alright, okatwarugayo etushitumu tugenda mu mission na program ya Sisiimuka mu mission tuza kwa twine Gideon Senyomo ari kuturetera kashonshoreke akomurimo gwanje omurimo gwawe cyone munoteka hingaro twabintu ndatumanyuka atandukota nibizibu cyo byoshanjire mu notasiyota obundi nawo wakubaryokwe akajira umuhimbo go kugira iki yatandika bukati ntureba ibura ry'emirimo deremo nirutiteganise emirimo teruho na nabajine nore obundo tusente turi tuce konkati list necicera kuguma omukati rero batangire no mutwaro omundi abakozi isengaro zabo bakegera abanywano babo ntora tubataya ire ni uryokwe otineho kutandikira ntobasa kutandikira aho okotwargayo twine omupira kasememe ebiro bija kwa biro mwenda ebyo kwezi nuko kwa 10 around October akande ijuka kiro kya independence ekirekyo vision group tukozera mu mulimo okurora twakuletera umupira hagati yeitwe ahamo nabazini runda beshongozi akande aba Western Uganda akande ogubgurarwam twine kachwabunywa twine umupira kachwabunywa akandi oguro hagati yaba makanika abo mu rugo rwambarara akandi obone bagasimbagana naba abavugi aba boda ebiro byo kwezi mwenda tulinka tuli ha Global High School noho turukujya kwa tulikirekyo akande emepire gyo nebiri neja kubera live aha TV West nehinda na munono haliwe rulaharaho rundi raba tasoboyire kuba no kamwanyo gwa Global High School so kiki kusemeye kwa nokora iwe tekanize obuyire bukyari kyo kunabiri na mwenda nikibansa wiki ngege sobole kubantu garanjuro umupira gumugugumu ntuijuka no kujaguza ekiro kikuru cha independence ihanga lyetu ya Uganda okuruga mu 2012 kandi ncyurukurura tuizire hamwe okurantu gaiti tu hamwe naiwe okuratu asemererwa hamwe nayo okutaha mu Global High School kwa busa niyo twatanize nayo tuyina bakura bamuyisako nabo baloho majya kwamba obuhereza obw'ibyensimbi amwanyo gugumu naba partners bayingi mu nabo twatanize nabo okurora umpiro gwaba ogobusinguzi akireke Kenya kandi ubgurahwa ebintu tubikujya kugarukiraho ntujya kumaririra side zarwe bukonaho akandi naho ikintu kisobora kuba nikitokota kireke Kenyini ebiro mwenda ebyo kwezo kwa 10 ijuka netujaguza independence. Yes, and of course some singuzi wako mpira naza kwa na ihangure chikopo hamwe na ente yamani ntsima byo mwana twatira mpira ogu mwezi sako ababino obuhereza burunji obokubika hamwe no kuguza sente aha interest inche munonga twine Aliana Junior School eri nishomero ry'umurembe omukibuga kitu ecyambara city bino buhereza ecyakahakinda gate ninga nasari na primary education binishomero ry'umurembe security rije abashomesa babine computer lab bajine okutungura entarata z'abana babo kucira munonge by'empira ebintu babitekamo amani twine cool events cool sounds ababine sound nonje stage zamani sound system yamani amatara gamani ibori muno tekateka kugira ho mukoro tekateka aba cool sounds hamwe nana events twine aba Global High School chakati cha secondary education abantu bo bakwatirire ebebwegese ebyamani zayo otwareyo omwana wawe twine Luxaba and Grill aharabe hari after party yitu
Yes, bine nights nungi bino buhereza burungi obwebara hamwe na nebindi ebikushemeza music nungi ba DJs bamani ba MCs bamani ebyokurya birungi etekateka ha Luxa Bar and Grill twine charity chubaju yes ogunenkuzi yeminyeto hamwe na nentaranta zeminyeto yes no tuza kubantu mureba erizoba then abandi twina ba embogo kumbucha ababine cyo kunywa kirungi munonga tichukuteza mutwe wano tekateke cyo kunywa tekateka ha embogo extra drink then n'abandi binje tuza kubantu banjura to abantu gumizamu ebiro mwenda ebyo kwikumi twasigaza ebiro bice bantu mwe mutubeta cha Global High School muje tuzana mpira tushemerere tumanyane independence ewe style ya nukwe kiri kandi mazima mbwire nko no turukuba ubundi ntwegaitera eki akabiri n'ubutwo ntweyongero ko antumanyangana ekikiraho kandi eki kikuru muno because kaire nkaka kwa socializinga kakuru muno turi kujya kwefora serious amirimo akaire kona tukefora serious obundi mbintu ebindi bayitwa kuba tujya hamwe tukasemererwa nikiba nkitwongezo kumanyangana tuelezengana businesses kansobole kubantu korana ombintu bitalibemo nabemo ijuka twine Gideon Senyumesa yona ali omurubuga rwito rambara najya kubana tucyensongo zalizemu na zimu na muno mukasosoleke kayito aka omurimo gwanje sobole kwantorore umukozi kiki cyoriyo kerire no tahengaro mukayirenga kano na muno obwekyali sahemu yenyi cyakara no budakika nka 23 bunko bwakarabaho kiki cyoriyo no tahengaro kiki cyoriyo no planning rundi no tekateka kurwa no tandikaho akandi ubwo wali yabungire huwe nakora ki kandi cyari kukureka akakitandika ata huwe aine nyahukana cya hamna iwe kandi iwe ne nakasento ubundi nikamukeraho bayitu tukabayire kuba no utandika gireke wayekoraho na muno munekero kuba nkikuletera entashya eya buri kiro so entekanza nkegyo niyo turukuba ntukuletera on program Sisiimuka kandi yesayo na Gideon Senyomo najya kuba natucyahira keri ryo mukozi omukaire akanyenki akara abo tutegerize Gideon Senyomo ni kwisa ababaje botiki ibori omwana wo mwischi ori omucyara noenda kujwara jo karebe kaje abantu bakakweze kitinisa tayira ababaje botiki nibashangwa omurembo ritu hanuya omurimbarara buri kintu cyone kikwatine nenjwara hamwe no kurebe kaje okwabacyara bacine kazibe bags nungi office wear party wear noenda kuchakana nabanywanu bawe muno ndecho kujwara tayira ababaje botiki wahiko murimbara opposite Central Market Mbaguta Street aho crossing goti naza kwa norebe kipande cyango kigamba baje botiki bine myenda mirungi wine botiki muno yebuzoti ahabwacha abantu batakumpagira nabo kuja maybe obunde byo muno gusa bunde bihwira murembe ningati bire hamutindo murungi nabasa kutayira ababaje boutique batandike supplyinga na stock enungi kandi erinsa kandi beine baskano barebe nebintu birungi kandi bamanya ngunito abanyarwanda ka sente tije so bene beine baska ahanote mushanju noti ibiri ashatu nemwe anani ashatu ni ibiri batayire omutawuni yitu eyambara bakujwekeje baresere bintu birungi nanishabi omucyara omwana omwishi omukazi zayo batayire ababaje boutique ojwareje abantu bakwereze ekitinisa ekikushemerire nukwe kiri tobihire kandi yo bari samazima genyini abo kuba yole musaijo ine mbaga ino mukoro no yanjura no gaitwa no swera no bunga ebintu nkebe manyere kibe muno kuzoka umayisaga abazeira barukomba kuzara na muno arabajurito abaseija wena ujabirire bakasigara no kubazama ngo ngurero kiri ekikuti cyabayira joyireke ongamba tikiriki abo kubera saizi kehingura inere angurero nabari banywani babayizere nabo so basokutaba kugambira omukayira ako kenyine akamukwa muikarire omukarundi omukedara baito mukurugo mukavuka mbozi ngwangu nangwa ngurero muhara witu nawe ngiro waturete ukora shitajwaraje tirirwa kanarora nkabarungi nangwa ngurero nabagenyi bonka abayizere nabo samuntu rubayira jwere okurungi ho ngunazokaho so kuzoka kurungi kikuru muno usora kubota inemu baito burko nuzoka kurungi mizoga abantu representable amazima genyi nentebe omaiso mbagikwereza genda kuri banyana baito bright suits
bali omutawuni la Grandi kandi level 2 room number 5 kandi basobole kwamba kwikyaho suits z'omulembe kandi eza team yao yone yurukuba no gena nayo omukubunga omukugaitwa omukuswerwa no mukuswera no mukwanjurwa no mukwanjura byona basobole kuba nabakwatira hotel namba yesimu y'abanywana bayita Bright Suits 0759 mukaga 5 039 rundi hotel ya 0755M 0755M 08 amazima genyini obara kukoraho ukagenda kuri makagomu gurusi songa n'urwayo ziterize baba takwiro mukazi utasasura mukazo baraba namugohire utamusasura bright baitu umulimo nagukora kana yuno sigaro semeyo na irwine business no itanga kuranga ahamna TV West na weki akaire nuko kan ijuka asobora kuba no banayitwe kandi orange nayitwe akaire kubona Gideon Senyomo amazira kwa naba bulindaro mu rubuga rwambarara ntumurali smart muno akandi twakwakira Gideon program Sisiimuka akano Gideon to live TV West program Sisiimuka kashonsho kino mu rumo gwanje better late than never ntakusibize yenyine Dr. Boaz amurundogu tuje ntureba abantu namunonga bakutandika konka murundo twajarika tukuretera abantu abine kibakozireho bacyonye tugambira sente zano basakuzi bikota no basakora cyo oguno mwambo waza itwemerira aha na kore milimetari yemunemwe ariyo mataka ariyo mbitu bya motoka katumwachanje kuturamusena mnongi yo muri wa TV West tutangira mwambo waza. Good morning to live at TV West and kulukwa musaba rebiri botafanyika kwatiraho Nimbara musa mwena abakutureba mwebare kutureba tuyo ntukora manyitanya chera Boaz managing director wa Boaz N Motors na Ankole Pharmacy na New Power Hotel amwe na Parbles Real Estates mwembo Boaz na mnogo gomwe wa TV West akashonsho chaka ntwa tugane na mnogo kumurizo gwa kuteka tika unti chikubasika iwe okachibasota kamkato mzindawe nogumisiriza ubo mwisirwa kandi akaseta kora akore ukabikaho nibyebyo ogumixiza akasintu kora akora ukabika umuntu abikata mutashima kubikata wakora sente nukozesaho izindo ubikaho then you invest you save invest how should one invest na mnongo go muntu waburije ari kwenda question zankiyo na kwenda kubankiwe atandikata nukora na mani ubo mwesigwa kandi umuntu yakwa kantu keye na nicho raganisa abantu ukikiriza reka tugamba Boaz Motors Boaz N Motors tukagikora mbarara ekabasite twenda kwereza abantu bohereza bwahihi kandi tukareba ngo we break the bark tugura tuhereza abantu abatakwebasa bashashora mpora kibanja mpora buri omwe afune cyari kwenda kandi twine address uje no tushangaha haje cyakushobera ntukuyamba kugira ngo watransferinge imotoka yawe agite ko mazina gawe utari kuteganisibwa munonga kandi ikindi kwebire mbarebire site ndwetagamo obuhereza nkubu kugira ngo buri omwe ahikwe obuhereza that means omurembo rwambara umuntu ashimwe kutambara na norengo kuri kutambara kutambara norengo kuri kutambara manturuga bazisingiro bagoza buhwejo za bushenyi za kabare bija bafuna obuhereza nko buri Kampala utungo na mnongo ariyo go muri wa TV West ari kwenda gukora nashimwe kwa nakora twera kwendera kwenda gukora akorera na mani hard work agira ubwesigwa kandi a saving umuntu ari kwenda kumanya kucana asa kwikirata na mnongo kwija ukamuha bari cyo gukora enamba yesimu 0700 79 50 50 0782 85 70 17 ebya WhatsApp
Okay, no sakutugamba mu runyankore. Wewe mu runyankore. 078 2 85 nshanju 17 0 nshanju 50. Umuri wa TV wose amazina Sisiimuka Gideon akashonshoshe no mu rumo gwanja murundo kutwakureta umuntu wo mutanoho mu bushonshoshe no manyuma hawo inabize banja konga Gideon totera abantu kwasa twegisa kubika ka center za twakureta umwami Boaz nakora ki yagambe biti ari mu motoka ari mu mataka ari mu hotel ari mu Rogers zona nubazeta pal nuko Paru guest house. Okay. New Paru hotel ankole pharmacy Boaz any motors. Obuzaroba uninkai Boaz. Nyoni za gwantungamu. Okay. Shami Ruhama. Okay. Ruhama East. Ntungamu district. Kandi ni nturo muri Mbara city. Okay. Abakire kangaro mu studio Jemimah na lake bagubize na program ya Sisiimuka na Sisiimuka Gideon aho murembo Rambara. Mayibara aburikiza. Okay, Sisiimuka Gideon twakuvuge motoka ati wa Boaz Pal Motors eshayona twakumurumba tuvuge motoka Jemimah ibintu wabireba notaya kasente kake akanuvuge motoka ebindi mbije kwereta mpora Boaz ensonge egyo najya kubara gitkoraho akandi tusobole kwantuvuge motoka Jemimah Kampala hara muntu kurugisingiro akarwaza ntunga mu kayi akaza Kampala gure motoka kandi motoka ziryaha amazima Kampala nhara business eginungi mukuru Boaz twakusima webare mnonga kuturetera uhereza na uramuza nkore pharmacy Pal hotels nebindi akandi of course saving akasente. Yes, nija ntuza kwantu mwembi yongera maybe mu episodes zirabenzi garukaho twongere kucenga jo kuyatandikire ubundi nawe akatutera umuhimba to encouraginga tumanye kutwakubasa kutandika business kandi tukagisustaininga ekagumaho konkabo bwire tutwabasagamba binji era nindeba hati twayisenda chikasha tunishatu ezaraba omurishahemwe katuzo mukahumuro kace ntuza kwantu garuka nempapura zamakuru New Vision hamwe na n'urupapuro rwabukede mutakarga TV West. My friend Baka was found to be positive for Mpox at his old age. He needs our prayers. By the way, Timo, did you know that Mpox-related deaths occur among people with underlying conditions like HIV/AIDS, diabetes, malnutrition, and other old age-related illnesses? Of late, I've not been following Mpox issues. I thought it wasn't that serious. So, are you saying that as long as one has any underlying condition and feels unwell, just run to the hospital? Yes! You do not have to wait. If you have any of the signs and symptoms like a body rash, a fever, headache, and body weakness, visit your nearest health facility immediately. We do not have to take any chances, my brother. We need to immediately inform our peers in the club to be careful. You see, with Mpox, the magic is in getting treatment early. Those who have suffered severe disease, they wasted a lot of time either treating themselves or ignoring the disease. Save your life. Seek treatment early. Only from professional health workers whenever you feel unwell. For more information about Mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health Uganda with support from UNICEF, WHO, and its partners. TV
West Nehinda program mechiri Sisiimuka uchine Jemimah ibare hamwe na Lucky Kasangaki impapuro z'amakuru New Vision nindeba mutobaja fast oil in sight as more pipes arrive nshonga za oil and ukanoshaburizo no manu bafuna oil ensi tinka bichenjere konka peji kuminoza kuba no manya echivarmu ne bamanyitsa Museveni commissions chira moto plant aba barimo basembo ninga za emotoka za basi reba ukwabata irena nemirimo barimo bakora abachira moto zo bundi twatandika no koreze zinde motoka bundi zikija ha sentenche ukakuza kufune motoka kurga Japan za Germany umwene chiba chigumire mbibi babikoretera reba mukuru wihanga ebyagambire presidential campaigns start what citizens want page ya kabiri ya kashatu na ne ya kana turimuntu leta citizen manifesto babatezi bakaruru no bendachi sokora abo president urukwenda kwese mbabwa president urumuntu ndakaruru tandikiraho manyota murimbara abantu no bendachi neci koraza yo mu campaigns ogamba ryebyo abantu barukwenda. What voters in Luwero want leaders to address Luwero ntujumanya kwa significant political scene yihanga reba abantu ba Luwero mbono bagamba ahari chi ekita kikwatinana n'enguto bajangwe nguto zabo ziri mu state imbi mbene reba bakwenda ebindi presidential elections, reasons behind campaign launch venues. Yes, I have watched Museveni deciding to kugenda Luwero. Watch aba NUP nibenda kutanchira omuru Busoga nanabande reba ahabwenchi babikoretera. Uganda to save 3.1 trillion shillings through steel production. Yes, evukwatine na chira motozi twatandika kwekorera emotoka ezintu bantu chikwinga na chimbibi babireta. Why CA delegates rejected Luganda as a national language. Mbibi babireta. Government warns investors over Namave plots. Yes, Namave to Jumanka industrial area. Yes, reba bachiba naba warninga by investors abokwenda kutwara eri itaka. Continuous education should be a must for civil servants. Yes, because our government munegumana munjera habitabo ahabwenchi babukoretera. Then orupapura New Vision kokuna banagambire rakoretera polling stations eziri omwanya gwawe obwa hati twaje no mu kicweke cha northern. Yes, out njijaha nabakujambo reba akosheme kuba notera karuru nubakatera nkaye election commission for regular free and fair elections. List of polling stations in northern Uganda yetunjire omanye omucharo chawe when polling stations zikwingana chini. Then nabakwereka ko shemerire kureberera omubiri gwawe kugira munongo mutima gwawe ntumanya abantu binji baramuntu bateganisibwa endwara z'emitima nkuko kakora chi baramuntu bagamba exercises endias okutukurya okubyama hari bitashemerire kubantu turya munonga mbebe babukoretera sare materials math pre UNEB revision ntumanya ba UNEB already bashawize timetable ya ba candidates P7 senior 4 senior 6 so yetunjire New Vision yawe otandike ku revising akare imwe abamashomero harona program yo kujana Mombasa kutongeza mpapura z'amakuru mwihemu study materials mutandike ku revising sa abana banyu nebinje bakudetera mu New Vision 7 in another rap again reba ebireho obabene ba launching Yoweri album babukoretera sports Vipers storm round 2 ebikwatene na CAF Champions League first preliminary round second leg Saturday today Vipers kwebirenezana na ba Stars Neki missed chances mbebi babireta deba chances eziba message nebindi binji ashirinje kumibiri zonka yetunjira urupapuro ru amadoka gona
agetolire ihanga akaturebe bijo mu rupapuro rwa bukedde. Right, dakika 41 kandi bukedde nayo emazire kwa nehika kirukinu mu myanya yetaliyemu nemugiye tungire erikuli mu supermarkets eriyo erhangudo runda streets no gisangayo tuina ba agents baito kwetoro lihanga lyona kwamba kukia bukedde ahamna new vision mu bwire nkabuno some omanye binge birukwani bigeno maiso omwihanga lyeritu eri Uganda. Bukedde ina headline negambira akalulu 226 Museveni atandikidde Luweero, Kyagulanyi alumbye Busoga, muntu ali mu Kampala. Iki nikyo twantubaza inyuma ekyo kugamba ngo obundi ba candidates banu batahumerana. Hati amazima oli agire Luweero. Oli yakwata Busoga onu yasigara mu Kampala. Nikimaisaga balance yeroha. Oli agenda kuli ebya balizoku noli abalizoku atali kwetanga mukatomerangana basagiki bakarwana nebindi nkebyo ekibali yono bavoidinga soma wetegereze bukedde yakirokeno. Trump olukiiko lwayise olwaba general ba America bonna lukanzensi barukuletire olukurato lwa Trump ayesire general aba America babakuletire kandi hano bamukuoleka no mudumizi wihe rumanyiro nka General Dan Kane ahamna minister wensongeze byentaro Peter Higgs bona bakuletire ombokedde ekiroken eki nikimanyisa kandi bahanuireki byono byokusanga omubukedde. Police n'amaje basiza ewa alien skin ne bayola basajja be n'ebisi. Page ya kabiri n'olukujja kusanga emboze alien skin nuko wetegereze biki ebinyakubayirewo police hamuna mahe obarumbire omumakage nambera lukwikara basajja ba alien skin abakwatiddwa mu Katono bwe busale obwasangiddwayo usali biki ebintu bine bakunera ngo bunni be barukozo mukuru buvuyo okuyita abantu kinu kikaba hanyuma y'omu muzini kande okuterwa omwanya gwe arumanyino ka top dancer kandi akamalira afire baito bakata kafire yabaza yagamba byona bin nanka no babimpikizeyo somo yetegereze bukedde story gere page ya kabiri kirokenu omanye yabikugeno maiso. Museveni atongoza olutambi rw'ennyimba za campaign nasuubiza bannabitone sente turuzire ensimbi nyingi zitekebwamu na muno na MCs abamukoro batekerwe mu nsimbi tuwarora abanyarweta avugi ba boda batekerwe mu nsimbi so nebe baireyo mu album launch ye biona babukuletire mbukedde eya kiroken. Kesisiye emaliriza entegeka z'okuliyirira abakosebwa kuyiika kwa kasasiro mu kiteezi. Abano bakyaliyo kandi esuubi baline esayona ku bana basasulwa. Trump aise olukiiko lwa general lunana nasa ensi ku bunkenke olukurato olwo abagenerali bakalintaro lwa Trump ayesire rune bigendererwaki soma wetegereze bukedde. Bannaluweero balaze bye baagala Museveni abakolere. Noja kusoma bukedde page ya mukaaga ichuko mukuru wihanga kalkuru n'abandiriza mu district ya Luweero district ebyafaayo akande ebyorutaro olwalesere government yenu omuntebe kandi munabo benyini bayine betegekero kumusoborora kiro kino bwara bali mwanya gwabo akalulu 226 bakakuletire akandi bakuleta na ba candidates abatalibamu nabamu mugisha muntu ali mu Kampala Kasibante ali Mitiana nanda la mafavi nabo bamukuletire na nambera bandirize munyagwa Mubarak mugati gwa bata bamukuletera ahamna Kyagulanyi nabo ikisoma otegereza bukedde hati omanye iyo kusageka atandikire nka abempiji basimye omubaka waabwe Teddy Namboze olwe ebintu byabakoledde biri mbukedde kwata study materials zabegi zona nzizira mu abukedde
kandi English integrated science n'ezindi ziri mu bukedde kandi omwana asobole kuba nayongeraho kwetegereza kwe bakuletire endema enungi ey'omwani kuli mu nkumbi terimba nojja kusoma oyetegereze bukedde yeitu ekiro kino kandi nebindi bingi by'obulimi byona biri mu bukedde mu byemizaano NEC ewandukidde mu maanyi bakuletire kandi ebya NEC byona biri mu bukedde soma oyetegereze amaani evuya lwaki abajabulira baka ewalala bakuletire Rashford akozerege assist ekirike eja timu ya Barcelona kandi bakuletire Antony alikuli mu Real Betis nawo nakora kurungi so byona biri mu bukedde ekiro kino Vipers enzanyembi tetisiza muzungu wayo somo yitegereza ompakezo kandi eziriyo nzigeno mu maiso kandi omanye ebikuba nebikeraho omubukedde yito ekiro kino getungire siringi 10 ekiro kino yazoketi kandi erimu amakuru maingi muno kandi osobole kubagona nogamanya omyanya tali emunemu asiringi 10 ruwonka amna New Vision eyo 12 osobole kuba nogamanya agarukuba gafiro munsi program ya Sisiimuka echiremu negenda mission twatunjira mission tuza kwantufuna ba Ariana Junior School n'ishomero ry'omurembe nibaza kwana batugambira n'ishomero ry'omurembe mu kibuga kite cyamba City nibaza kwana batugambira ubundi obuhereza ubine ayishomero ryo sombweno tushome kuba norga program ya Sisiimuka tukwise Independence Day Cup ebiro mwenda byo kwikumi ije yerebera abahereza ba Vision Group TV West Radio West abato kuzana na nabeshongozi ba Western Uganda abeshongozi nka Valley Music T Paul Jose Matt Henry CJ Champion Lady Diana bonantiza kwa tubine ebyo mwenda byo kwikumi ahachayi cha Global High School ubwo mpira gwarga muntu za kwa tune banywani bita ba boda hamwe na ba makanika Mambara City nabo bakuzana umpira umusinguzi naza kwa na etware chikopo hamwe na nente after party twargaho tuza kwanteshanga halaksa ningashi yo mukijaga okorrebukona tichakare tushemere ekiro kibone ko kuchahwa ko kandi sima buri mwena tukwatire ahampira ogu agushagikire and of course mpira yona neza kubera live ahambeho zitu aha TV West yes ntisema mwezi sako ababino buhereza burunji cyahika aha kinte cyo guza hamwe na no kubika sente interesting no bamangu turi abanya Uganda mukani wenda bakwaka sente oyetungure obagariza kasete kabo tuna balaksa band grill ababino buhereza burungi bobala nights nunji theme nights nababine live band burura kashatu bine ba DJs barungi ebyo kuriya birungi ebyo kunywa birungi byone bukosi ya nebikufuka byona nabazina baba bine embogo yes embogo kumbucha kanako kunywa karungi munonga karashemeza amagara gawe nabaza kwa bariho achayicha Global High School nabo bano batekatekaho then twinaba cool events cool sounds yes ababine mzindaro mirungi sound system nungi light stage zamani abantu babeta ba cool events hamwe na sounds tune charity chobaju kamuhanda ugunenkunzi yeminyeto hamwe na entarata zeminyeto nawe atkwatireho ahampiro gutuna Ariana Junior School ishomero y'umutindo gwamani munonga hano ya Omurimba City etente chikwatina na nursery hamwe na primary tune Global High School chaka ha secondary education iwo muzire ewo ino mwana wawe orukuno ndizo ishomero wakwasa kumutwaramu kandi akashomaje echoga kamuno Global High School chonka okutamu kuza kwa kuri kwa bushabantume ahampiro guntu betamwije tushemerere hamwe trainings turi muntu zikora kandi ekikiyahwa tutsemeri ku bantu kigaruka mu ikikuru twesange Global High School kirekyo kandi nuko ebintu bisobole kubane bisemera okuba twehayire yo kubantu kwa Tanzania iwe no kusemererwa hamu nororo bumezi wensi yenu amurungiro ryo no turora bumezi bugufu muno abantu banywana baitu batugenzireho bayingi abamuntu semererwa nabo myanye yetaliye munemba baitu ako kubosemerirwe hako akandi umurunyo rutoro gerufumungu akulire nukakawe amazima gento sokukoro katuyana mwaka otarukusemererwaho iwe stresses zikakwijora togenda autu tosemerera nabagenzi bawo tokora kya
kandi amazima kirunkekyo no sora kono tegaitaho nitubana iwe okurora ngo twasobora kwantu kise kitini sa ituwena tula Global High School kuri na omlaksa tulahamu nuko ibintu bisobora kwantu bigenda kurungi omamaiso 50 twinguraha Zarabad Shahemwe program Sisiimuka ekirimu negendo misho kokubwa hati katuzomuka mu murokache antuza kwantugara no mujenyi witu then tukwanjure ne bitura bintu gambaho mutakarga TV West Amamwe batureba hambere ngo mbere kagomere utokumya mizi ruri kandi bantuganye akunda kandi kamisa yego kandi emibire yo mire kenji ni twebuzabuza turi kugisiga imbuzi kweta iri kwisiga tenyirire hatiya uko kushtaruka no kutanywa amezi ntabwo eco akamanyisa ko nikabani kwere ko nywa amezi kandi ugashendekeze gabase gukora umubiri nuko mubiri ikimbura mbete chikayashe ningo ikiyeco cenyine no kutanywa amezi no sheshe nkari iri kutukura n'ingine ye hongwa kandi ubundi iri kukosya no kutanywa amezi ninga noza kushesha akakari kijana no bweremwa kakatari kwenda no kugabo ko agomizo mu Rwanda nango mu mwango kuza kushesha gagaruko mu mubiri gaze gukora ariyo no gaje mujye kandi abashija binji ko kutandika kushesha uti bajangiro kuze kucebeza prostate nayo teri kubasa ko tari kunywa amezi ahubwo wotanywire amezi neza kugangara bwa burufa buri mwe kurwayo yazimba niba nezimba bwo burufa imane yengesereza ntabwo eco aho kutandikira no kunywa amezi kandi aho uri kubasa kumanyira ngo amezi go gatandika gukora iyo koze umushaka kucebera otarwoire arebe ngo kubotanywira amezi iki n'iki tubasa kubona bwico kitange kitakabireho uri kunywa amezi ushobora ine bivuma urine zomba nugire kinigajuba aganda tuwa iteshezi tukazitwara ziri ngufu katurusha sakete okugire kinigajuba no kutanywa amezi ubwo mwabutorobi kandi ariyo nakeje ubagira ngo bwakwata ice ngo bwakwata ice chimanyisa ngu tine chiri muri yawo gomere okay short tempered nabwico amezi ni kintu kikuru we muko mukasheshe unywa amezi watine kindi kiwatire yamizi ndikugashimire kubanza kandi wano ndamuganywengerereje ukamurire mu kicitweka kindi muri yagomezi kandi iki turugamba ngo ningagarura n'inteka teka yawe n'abantu binji bagine waza hari chance benji kugera mulongo mu matawuno bakamanyira katogo kacwe kabiri utebye kurya bibisi kungota kagira aryejo chance yo grasi ya mezi kugira ngo basisa gomezi ukubasa kunyongereza ibyo biri kutekwa kunyongerera mu byo kurya biwakaje kanjaje kuruga mu kirisi cyuri kubona burunda rero cyo kije iki kikwiyeho iki kitwa twagambe cy'ubwonko kwata ice no manya ice ejo ibari kugamba ni acronym
iri kumwesa insufficient cellular energy niyo ice kunka jo ice ne basa kubaho ibyo kurya by'uwarya byarutaye kimwe kiri kubasa kuyamba ubwonko kugira ngo mani kunko ubwonko tuburi kuza kugira mani amezi gatari cyamishane yo manyije kurya tekire gico kabiri nayo ubutunguru enyanya avocado cucumber karoti ubisharashare nka salade ubirire ubwinejo cyamishanijo kuruno jangu noba uyetonzire ibyo kabishara bihangu kugira ngo base kufutana kija kuhira mu imwe bari kunywa chai ameza garyo mu jago mate ameza garyo mu nigija kukuyamba ukukwata ice cyabire kirye cyo kuri sente ukihinduka ikiri kubasa kuri so muntu ejo agomate wagatamu umudarasini umujaja umutete ninga cloves n'intangahuzi nenda nitamu kono gumwe nenda nitamu chumwecho wabitamu kono gumwe ni kubwitire nagari kwate igufu Ompira kasameme otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day a Checha Global High School ompira kwatarika kurungi munango ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK ko mushone beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barra City aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barra City TV West Nehinda program echiri Sisiimuka webariwe hachiri nitwe okurwa butwatana ka shahemwe kandi tishuri muntu gumizamu okusya shaha ishatu zakashesho mpereza wawe ocine Jemimah ayebare kandi nkushaba nabasa no kutwegitaho aha social media platforms zito ubundi yo washira business yawe urumuntu otambara urumuntu yebuzotona shage program naza kujireba Antantine TV nabasa kugenda simi yawe yes aha Facebook TV West Nehinda niyo page yitu je likinge hashtag tumuntu kose ya Sisiimuka tushanje aha YouTube yes searching TV West Nehinda noza kubonera program yona eri kugenda omisho twegita ha X at TV West UG niyo page yitu to following hashtag tumuntu kosa ya Sisiimuka ogumize mutambare nitwe tuterente kateka yawe
omunde chuwasima obonde chwakwenenda tugambeho chone chukurya mutima hano basa kututeraho then nitwentuza kuba respondinga ninkwisa Independence Day ntuza kuba twino mpira ogwakasememe kenyini agati y'abakozi ba Vision Group TV West Radio West umuntu no turanoreba mbeho za TV West ninga no hura radio orikwenda kumureba noza kuba no mureba ahizoberyo acishaye cha Global High School abahereza ba TV West hamwe na Radio West ntuza kuba ntuzana na beshongozi bitu ba Western Uganda abeshongozi nkati Paul Martin Ray Valley Music Lady Diana CJ Champion Jose n'abandi binji mutwire n'umubasha shura kubareba omushozi onkati noza kwa no barebera aha bwabusha abacata kwije go mpira gwargamu ntuza kuba twine banywani bita ba boda hamwe na ba makanika bitu omurimba sitting omusinguzi naza kuba natwara ekikopo hamwe nana ente after party twargaho ntuza kuba ntugenda aha Laksa Bar and Grill bitu ntukwisia ogwo mpira nuguza kuba guriyo gwabusha kutaha muno kwabusha muni wechukurija erizoba tuchakare tushemerewe tugaruka muka turija of course ni binji abatushagikire ompira ogwo abanuma bamwisako ku events and sounds Embogo Extra Global High School Charity Chibaju Kamanda then twinena naba Aliana Junior School nko kuna nagambire abachaka ahabubwegese obumutindo primary na nursery ningashi tukumaka kindergarten aba ekintu nubo bachukwasire omurimba city mbo ni omuzire oyino mwana omurye Jemimah osheme kuba notekateka kureta omwana wawe ha Aliana Junior School twantugamba Aliana Junior School natunga omugisha kutaya isa head teacher weri shomero kandi obwahati mwine studios 7 akwakira program ya Sisiimuka nakira amazina gawe uryoha yenjere ko yanjura kugira ngo abantu bakwetegerezeje nasima munonga kuntaya isa mu studios za TV West amazina ganje ne banyita Businje Julius head teacher wa Aliana Junior School amuntu yakubuza Aliana Junior School ne shangwa nkahi ubundi ndyaona nagire kiteka teko na uraho kujigamba TV West bishane tubire ebirisho mone rebe kaje unkate umuntu naenda ku Aliana Junior School ne shangwa nkahi yes Aliana Junior School ne shanjibwa mu rwebihuro Koranoria Trading Center mu Mbararomu City kukuba kukuruga mu Mbararomu kugenda Masaka Road 7 kilometers away noja kushanga signpost witu mu Koranoria waraba mu katawuni kache like 300 meters akapande noja kashanga mukono gwa right kati yako niko kutaka kuja kukoreka paka kakutware aishomero ryaitu Aliana Junior School okay twina amashomero minshi omukibuga kitu cyambara city nice cyo mutano ekirya Aliana Junior School umuzire cyabena cyasheme kwa natekateka kajata atere ndishomero sheme kwa nitwara mu mwana wanje Aliana Junior School mazime kikuru ekiriyo nicyo cyobwegese abakwa niyo main objective yitu so ko kureta omwana wawe twine kikweta quality education service kandi enyuma yayo hari abashomesa abatendekereje abakumanya kureberera abana abakushomesa kandi nabo kutamburira ha guidelines za ministry ya sports and education abashomesa abo bashomere bine experience yabo nungi kandi nibakora umurimo kurunji mazima kureba omwana ogu bamwegesa okurugira kimwe pre-primary paka primary level wagamba aha kintu cyabashomesa nitumana ngo bundaganda amashomero okomu binde byanga abana tubakagira ishama bakabashomesa bari mu kweshaninga imwe Aliana Junior School embere leta ishoma abana nibashoma ninga abana tukatandika 2015 byogo mwezi cyonka abana bona bazire bita nimbanza kubasima amazima okureba nti bakoreka interest abana bona bakahwayo bona ko kutwa biro mu cyumuro cya tam tu bona bagarukire bari yo mu ishomero ne bashoma nisima bazire akakoreka nti ubwo mutumo gubine okushomesa abana kubarebera muri kimwe ebyetago byona babibahire bona bagarukire bari yo mu ishomero
bariyo bashoma na shaheji ninjira assembly riyo negendo misho. So alene jine school mwine ne day no boarding classes mwine zinga wa hati we bare munonga omwajezo program wechi Ariana Junior School it is pre-primary paka ha primary school ni day and boarding nitushomesa abana bishiki nabojo niyo ishomereryo nkwe tukutambuza then classes nturuga nasare kunagambira tutambura paka primary 5 umwaka ukuja tuja kuba turi ya P6 enrollment yitu iriyo negendo misho irebiro 15 ko umwezi gwa December tuja kuba tukora za intake muri aba bana bakuzo mu primary 6 nebe classes za hansi zona. Otwa ntugamba habo obwejese obwomutindo otwihira omayba bashomesa kuja bad qualified no bamanyeche bakora harona nebinde bu contributinga aha kushoma komwana kuchira munonga ka environment na facilities omwishomero ebukwatina na facilities byo biro bita ishomere haishomero yitoria Ariana Junior School mazima facilities nezo muhendo munonga ninunji munonga nimbasha kugamba honka boarding section yitu ninunji kukuja ukareba space eriyo mu dormitory ba metron zabo nibarebera jabana program ninunji munonga kandi koko rugaharieki ati ozana mbya feeding na feeding ninunji munonga ni balanced diet nturebera kimwe mwana ubwo muto kike ikubasha kumuha amagara marungi n'obomezi oburungi so na feeding yitu na ine tu supportinga kureba umwana yashoma ubwenje bweye buzahiguru kandi akora icyo turkumukunda kora obo hati ntureba hizreje new curriculum munda bazire tukugicenga munonga onkana nyendamanya hati mu bwa hati muri mutambura curriculum eha enkuru mwa update njere kugenda hansi ya ninga so curriculum we bare mazimo mwanjozi okugamba cya curriculum yitunka Ariana Junior School eri competence based nikimanyisa ki ntyo kureba umwana ogu mu community yarimo hakutura hakurara ntibyo byo kumwegesa nibasha kumuyamba omumisho ashobora kwebesaho ashobora gukora emirimo yona ninga shinke yengarejo icyo nibasha kumuyamba niyo curriculum egi kutamburiraho abashomesa bitu tubatendekereje kandi na workshops nizigendo misho akaniu competence based stage ekirinsia abamwe amashomero tubakagetegekire je abashomesa tukabareta aba ba resourceful persons nabo bari amwanya niba mbongera okuteka by'abashomesa bitu bashobora kutamburira curriculum egi ensia so nukwe turi njana na mashomera ganda gariyo kwe at least mu trying mu embracing a new curriculum boka ariho reason habo acha bundi government erebire ngo ango bwa hati tusirenture umwene tushomesa abana bargo mu mashomero onko shango umwana ubundi bintu atine cya kwasa kwe yamba outside na academics onka new curriculum nehereza umwana power yo kuja maybe na bya class ubundi atabonero go mu gurufomo nabasa kugira eci yaye tandikiraho turi umuntu gamba ati kumanya unareba mwine ebintu birungi abashomesa barungi uhakira ngo abana no bariyaje hati yo school fees ergeta nebaska bukate bintu byabonera umuzire nabasa kugira atono kunimpa basa ninga ko kureba ibintu byo bitukora mu ishomero benagambira of course hariho skills zezo tutira umbana kureba bakery activities tuina computer lab abana abo nibyo tagisesente ka fiziki nikache munonga nikaza munshaho ya buri muzire wena akatuina abana bakurugahare mu byaro rukonjiri bushenyi shaka kisoro kabare fizitu shabo muzire tunga akire oze ishomero ututayayire tubiganiro fizi ni inche mazima nizibasika icyo nicyo kwasa kugamba nishabo bazire baija mwanya bagurebe na tuganiriho ebyafize batakatina turi abanya Uganda numucenge mbere mberero iriyo munsi yitomo
tuchine omwami Businje Julius kandi ogwe ne head teacher w'ishomero twantugambaho Aliana Junior School program ya Sisiimuka kiri mune gendo misho gatizo mukamuno kacentuza kwantugaruka atugambire na binji ebine ahishomereri mutakariga TV West. Eji ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucirayo ubuhango n'ubuhango omukora amabati omuri East Africa. Aha nitwara alusin coils na za coils ezitire rangi hamwe n'amabati agakozirwe kuhangara. Buri bati ritire rangi nirije na warranty y'emyaka 5 kandi okushanga turibura hamwe omwihanga amabati ga Kiboko tigakakuzahare. Turukura amabati konka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda. Gura Uganda, yombeka Uganda. Watekateka amabati, tekateka Kiboko. Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abenshongozi ba Burengerwa Izoba aha Independence Day aha Checha Global High School. Ompira kwatarika kurungi munongo ne Ivan n'omupira Master Teacher Muzebi Sisino yagwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK Commission Betty abenshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yagwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuze Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School ishomero y'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakarimagezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyokunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Inda program echiri Sisiimuka chine omwami Businje Julius akandogo ne head teacher w'ishomero ya Aliana Junior School ishomero mane omuchikwatine na academics twarebo ko yatugambira bine nasare ningashikinda gaten hamwe na primary twagamba ha bikwatine na academics new curriculum okuba jembers injire ba teachers abari trained handlinga abana na nebindi binji wagambana na kujangu mwine dormitories nunji ba matrons barunji abana no bariaje waja muchaka school fees abazire mutakatina mwije mu bataya ira ishomero ryabo then muganire na ba head teachers ninga na ba dosi na abebembezi berishomero baza kucenga embera yawe barebe okuwa kubasa kushomesa omwana twaruga ha academics ntumanya nabachira kujambo work without play makes Jack a dull boy ebukwatene na co-curricular activities mu bina mama nkimwe nkishomero nkishomero ebya co-curricular activities tutire mwamani munonga mazima ko kureba ishomero require complete providinga services zona tuine kutekaho co-curricular activities murimo games and sports abana kushamba empira abishiki okubaka kukutukuza athletics nazo tuzine mu shomero mu tuinamu MDD
kukureba nti ekiri omurimo gwitu okureba twa discovering talents z'abana aba babasa kukura nazo zibasobora okubayamba mu misho. So sports eroho na MDD alongside the life skills I have talked about. Twagamba ha MDD mwajezere okugenda nko mu mpake zikubanzibaho maybe nkeza regional nkambara mu mashomero mwatryinje kuzo mu competitions nkezo. Ishomero yitu eryo tukiri basya mu community zitu zinayanjura ogwo mwaka gwo kubanza. Hati turiyo tukora namane kureba twatandika kwetaba mu district competitions no mu zone zezindi. Hati amane tugatira mu intano era wija ishomero watayira mu biro bya Friday okushanga program negamba ko curricular activities noza kushanga abana bari mu kweshongora noza kushanga abana bari mu kusamba umupira abari mu kubaka bishiki abari mu kwiruka athletics ebyo byona noja kushanga mwanya. Then ekindi ni chimangu mwine academy y'umupira academy tujine negendo misho erya under 12 hata abana abo tuba traininga kanabo academy etandikire no kutambura kuza ku meetinga groups ezindi omurimba Rome no mu Kampala naho tubentuzayo tu meetinga other academies. All right, abetse bukwatene na ko curricular activities ni janchi chiri chirunji kwerezo mwana space aboko mwana takaguma mu bitabo munonga na anaenda at least afune mu breaking agenda exploring internet zeye abukati twaza kora beshongo zaba mwana no shanga just the agenda stage nke shan esha imwe ngeda cheka 13 yarga ine milioni 5 mundi to maybe abari mu form sector esitakabasa kutunga omukwezi. So abazire reka tugezeho tugume supporting amashomero gitu na nabana bitu babi nentaranta tuzukuze turebere kizibo mu mashomero mbinte bukwatene na security ushanga umwana yarara ishomero ninga yafuna butandu cyaba kibo umwana yafa waza kubuza ishomero ndukuja mutero komanye cyabiro ushanga iyo muzire wasigaraho otine answers ebinte bukwatene na security aishomo ryanye byo birebeta we bari munonga kwatine na security mu ishomero ryito rya Ariana Junior School mazima ebyo nabyo tubitire mu amani munonga koko joka tayayira noshangaho security personnel hageti yitu bari armed okora surveillance yona kureba mu ishomero kice kugenda mu misho koko kureba security gitugitaho na CCTV cameras buri kona yona mu ishomero mu kokuriri kureba hona noja kushangaho CCTV cameras obo kuzama office ya teacher kwijo kanta yayira uza kusanga CCTV cameras ningashi monitoring buri kimwe kigenda mu misho ekiryo mu dormitory ekiryo mu sick bay ekiryo mu compound ekiryo mu classroom ebyo byona no kwandi omuka ebyo byona nimba ni monitoring monitoring kice kigenda mu misho mu ishomero hati abana banyamire ningashi askari na akora ki ibyo byona tuba tubine systems zitu ekintu kamutire aha level abokata bazira bijintu bantwera ricira umwana wa muteko boarding oraro mutema gukwemerira abokata tukumanya ebikubabire konka komwe mwene physical security mwene na CCTV cameras nchimanyisa ngo murumu no mukora omurumu gwamani waje ngwishomero nerishangwa koranori ishomero rishangirwa mu rwebihuro sell then mukoranoria trading center mumbarara city ati nyonko muzire ayino mwana naye nenza kubanendwa kazakateto ko munda ningachi umushanga byentambura byanteganza tumwene kente kateka agatisho muna nabaziro kumwa kubasa kutwara abana bamukabagaruzo muka mazima entambura tujino mwishomero offeringa transport services mubazire abo bona bari mu mbarara no mu outskirts muri mbarreji city ebirukani binji munonga tubiservicinga je kureba nti safety y'abana erije tutambura umubona koranoria zo mukakoba zo yetororo muzikacheko muona ntuiha y'abana mukashese den tubagaruzayo omwazo so ekyentambura mutakati na mihendo ya transport yeji nayo tekwera richir mujibasa
nebasika kwantu asa kushasha school fees nane byantumanya ntuza akubasa tucine omwami businje kandi turi muntu gamba aha by'umutano ibigaisha muri Aliana Junior School uko kuyagamba no basya kunka wazayo ukareba umurimo go barimo no bakora no murimo gwamani ubundi harona n'amashomero agatwireho agatakashire a stage je eyibarwande nempamya na numwaka kwija wajana muza kutandikaho primary 6 oba hati mukomo P5 hati turi ha P5 enrollment y'abantu bwa hati mwe n'abana bakwingana ruhanga n'umurunje mazima nko kubagambira enrollment turiyo mbana 300 tu mutamu ibiri tameze z'umutanshira n'igitamu tkozire enrollment twahandisa y'abana 50 following going through the process of course tukamara kuhandika umwana kwa kwijja tumurabyo mu process tumuhereza za interview kwako zirabahoje then tumwenrolling go echine chinaenda kuma muri registered mwene license yo cooperating ishomero aboka recently hariho ishomero ba close injiraho muri imbara ngo babasimanye bakana bababanje bahine be bataregistered injire ishomo rya kwata abana ryabaguze rindi ishomero abazire batakucumanya so imuro no mukoro mu mateka mwene papure bukwetagisa papura byona tubine ishomero hangambera registered by the Ministry of Sports and Education so no babamanya mu mateka guidelines zona nizo tukutamburaho za ministry bakakireba kutwabirene requirements standard requirements ziriyo mu ishomero bayikiriza kutuhereza center main hall zirumu tuine za washrooms zihikire tuine classrooms muhendo gwazo guhikire na space yona ko kugireba mu ishomero nayo erije. Alright, churi mtugamana ba Aliana Junior School eri ni ishomero ryo mutindo chahikambo bwejeso bwa kindergarten n'ingashi nasare hamwe na primary education omurembo ritu hano ya omurimbara owakubana yendo mundu kumanya ebukogwa ishomereri tine kesimina kwasa kutera tino kuna kwasa kufuna kamukuru wishomero oboneka gamba na wendi okwe hari ndi kantunga mundu bushenye ndizisinjiro kunkanyenda gamba na bakuru bamashomo hine namba ina kwasa kugamba bonabo namba tujine icyo wagamba cicire cyabana bito barugo mu district nyingi ko kuzaka sese Fort Potro Masindi Mitiana Rukunjiri Kabare tine abazire binji mu Kisoro akishware tamko kwaneza kutandika tohereze biruka bitu bigenda bibakira enamba zesimu mtandike na MTN 0782 43 5589 ningashi 0 mushanju 82 8 3 5 5 Okay, abana ba Aliana Junior School twagumiza muna program ya Sisiimuka twine umpira ebiro mwenda abyo kwikumi kandi ntureba muri yabo abashagikire umpira nicyo bajemeserize kuja katwerengane na TV West ogo mpira gube successful. Yeah, TV West ntugikunda munonga ukureba nti emirimo yimukora mazima ne yambo umuntu wo mucyari mwanyogu kandi kitwiramani kureba twa supportinga sports akandi ito nkishomero echo ntikunda munonga kureba nti ekitone cy'abana tino kitekamu amani turebe mwana yakora ariyo mugasho ko twashazireho twagira na TV West tuze tuba supporting umpira go kugenda kubaye biro mwenda ntuje kuba hamwe nimwe tuje kubayo tubahagire akaninywe nimutworo muri muhango mwishomero yitu ya Aliana Junior School. Okay, tchine omwami Businje Julius ogune head teacher wishomero hodoronje munonga area Aliana Junior School abino bwegese bwamane neja wachura bine papara ba registered na Ministry of Education and Sports wo muziro bundo takati no tumwana wanje tuburizoni hijama shomero wana Aliana Junior School terera benkaganda amashomero ginkoreba eri neriyo mutano bari muno batambura curriculum ensia so mwana onaza kurugayo bamubangwireje omete bya academics hamwe na naheri academics bamwe bahereza abana skills twareba bagamba baking
twarebe ukwatene n'entarata z'abaana sports MDD ebintu babitiremu amane mingi munonga security y'ishomero erije bine bafanda bokuuma omwanya bine CCTV cameras eso bakuru b'ishomero bakwa batari ishomero bari ahandi n'abantu babasa kumonitoringa ebirimu n'ibigenda ayishomero so muziro takayera ricira batabana kandi bafune bizibu babarya mu mashomero Aliana Junior School different nibaza ko bano bareberaje umwana wawe nabariyaje cyakacendya ubundi toserenture umwana narga ishomero umwana hwiremu konka ana bajango umuntu ari umude nanari boarding tarontan so abuka still nababano bariyaje abana babarisa balanced diet kujango umwana agira amagara marunji na yazo mu klasi performing eje twareba abashomesa babine bakwingana ratio y'umushomesa n'umwana erije so takayera risho abaga amashomero ngabaga ati n'abashomesa bakumara ngababine kandi barmu n'abashomesa je and of course nabamwe humba ko twatireho mpira kuturabe twineho Independence Day agati y'abahereza ba Vision Group TV West hamwe na Radio West hamwe na bishongozi bito ba Western Uganda ogompira kugulargeho naza ko harogwa abanyoni bita ba boda hamwe na ba makanika bitu muri Mbara City mpira Gion neza ko live TV West bitu tukushabango ijana cha Global High School ebiro mwenda byo kwikumito wasigaza ebiro bice munonga umusinguzi naza kuba nayihangura chikopo hamwe na ente mwenija tushemerere tushakare Independence Day tujumare style wahati akanze mukahumuro kache tuza kuba ntugaruka tukongera gamba Aliana Junior School mtakarika TV West Orwa kabiri oru otaferwa natwija kuba twine omwami Jackson Kanunu hari kutuganirira ahakuba kubasa kuhinga emboga ahaka orukoresa abintu byo inomuka ebijirikani ebichebe buri kintu cyone cyo inomuka orukubasa kukikoresa kucihinga mwemboga kandi naija kuba natwegesa ahakuba kubasa kuhinga ebinyansi byente okabyiha musente abari kutesumbaho kumanya ngo babakozero mu muringogo nibabasha kumanya ngo okuhinga no kurisa bakukore omusubizi turyo munkore yira eyo kubanganisa kureka hati zo munkora iyo kubare kibara mwene utakaferwa program yacu habanya Uganda mwekebekanishe ubu ni bwo bwire ubwo kucamuka na sente ubwo uri kusingure sente za shopping yo garuza abana y'ishomero uri koresa shirinja 20 zonka yandikisha heji uri kutera *238 *3 ahasimu yawe abwa shirinji 20 zonka rero utegereza umushagwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program iyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 not chenda anana mwenda buri kwehandisa ni kongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaferwa jana miloni mingi nugora tunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi okwenda kongera umuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Ronaldo to score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okero. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need
League season 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTime. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sisiimuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, kubeira isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Abc na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara okunuka kano na hati gumano kozesa Abc na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Abc na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Abc na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariyona. Abc na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Nehinda program echiri Sisiimuka webali wachiri nitwe hona imwe murebera ntunga mu bushenyi ibanda kabare Kampala isinjiro rukunjiri tsoro ngambe kahindeke kahimwe bare munonga mwe bare kutukunda turi muntu kuza mu mission na program ya Sisiimuka ochine Jemimah ayebare tuchino mjenyi witu mwami Businje Julius ogone head teacher wa Aliana Junior School ishomari mutano ishomero rurunji munonga ryo mutindo murunji omukibuga kitu Mbara City etunubye bitoro muntu gamba home atwagamba academics twagamba security yishomero nyanda turebe utilities ayishomera mizi n'amashanyazi mugine ningabane cyo no baba ari umwire mababara ko revising bitabo amashanyarazi utilities ezo mazima tuzine ko kwijo mu ishomero nduja kubyerebera amashanyarazi garuho twine standby generator nayo nebane tuhereza amashanyarazi in case of any load shedding generated nebero twine na solar systems mu classes zitu in case of any failure na solar systems nazo zibasha kutuyamba munonga amizi tugine twine amizi twine sources zibiri twine national water then ugiteho na rain water so eshayona omwishomero amizi nigabagarumo abana bitu tuba kutunga buzubona enshonga kwata amizi ya kwa go kunywa na go garije purified water systems ziriyo mwishomereri in case of any issue the children are there to take their water with a lot of ease. Atu mwetebekanisize muta ebigwerezi abokatwaza kureba nko mu mashomera minji mushangana gateganise bwanke ni ro mu mashomero ebintu nkebi imwenka Aliana Junior School mwetebekanise muta kugira ngo bondebe bintu bitakabahika itwe nko tukukora nkishomero tukora nka timu abashomesa ba metron ziba staff buri staff member ariyo mu ishomero tukakora iki tweta sensitization ne bamanya kike kikweta gisako ko yo mu ishomero bice bimwe no gukora okureba nti numwe tangire bizibu nkebyo ebikubasha kuteganisa ishomero ncyo nagambira nti bako kuzaha discipline n'abana bitu twine guidance and counseling services buri wiki tubantu gamba nabo tukora sensitization okureba nti tubatunga obuzibu bwona ningashiki akabikona kubahekaho so na mwari bubundo mwana yenda kurugala ina haro kumukumweta haro counselor wo kugira ngo am counseling aterene abashomesa bitu ubwo murimo ni bagukoraje nicyo nagambira ko kuzaha school routine ningasha program yitu buri Friday haro iki tweta guidance and counseling ebyo nituyamba munonga kureba nti nemico y'abana nayo twagiteka mutindo tubantu gamba nabo tubantu boreka enseje he kuza ingasho mwana murungi nabasha kike ebirunje biriyo muri yeki kandi ukongereraho hari yeki twine dini tugantu basabisa tubero kandi ruhanga
wakuturinda muri kimwe kandi twinhaka ko values yitu ikikugira God loving. So tubakuriza mu mutumogu ugukunda ruhanga ukunda abazire bawe nemico yone mirungi niyo ho tkubatamburiza shonga nkese. Okay, twahika byamagara umwana kuyakurara ishomero hariho icumu ku first aid ebintu bikwatinana n'amagara g'abana byo no muburinda muta. So ishomero litweryo twinaho school nurse nabaroho 24 hours nararo mu ishomero kandi ko kuzomusiki beye stocking reje imibazi yone ryaha kandi inyuma wa nurse twina yo school doctor nabona abana bakwasiza hamu enshonga nkeze zo kwata abana tukabatambuza kwirukanga ninga shoba tware mu za clinics ninga shi mu drug shops services zona tuzine heshomero ukureba nti amagara g'abana garije. Yes, abana ba Aliana Junior School ishomero ryo mutindo murunje munonga hano yaho mu kibuga cyitu ecyambara ekinte cy'kwatine na kindergarten hamwe na primary umuziro takareba handi hona tekateka aha Aliana Junior School tinkumanya bundi kwa hine kindi cyo kwenda kutugambira ayishomerere ya kinko bashakubagambira tababana mutwetera abana offices zitu zigwire 24 hours ntuba turiyo ija dukora kurwa mu kashesha pakasha 11 ijo turetera abana ijo tayaye izo tubuze izo oyerebera ishomero orebe nebe kugenda mu misho ningashi no mu class tukwikiriza no mu dormitory facilities no ikirizibwa kuzayo ukareba umwana wawe kwa kunyama na uganiremo n'aba metroni orugeyo tungire kishani kirungi. Abundi tungere aha nambeze wa watuhire hitabo kwenda gamba na bakuru bishomerere. Namba tukambahereze na ya Airtel negira 0756 17 10 86. Then MTN 0782 43 55 89. Tukwetebekanisiza ompiro gwa Independence Day etosire tugamba Aliana Junior School ninjira ati mwayerebera head teacher andi abagambira habirunji ebiri ayishomerere abantu abarija chayi izoba rya Independence abantu abarija chayi kito cha Global High School numuza kuba muriyo nubaba expecting cherizo haruna ko tuje kwa turiyonka Ariana Junior staff okoreka product yitu okujisi abantu bona tuje kwizana za school brochures turete za requirement sheets turete program ezikwata ishomero school profile na buri kimwe cyona tuje kuba turi yacishahe kurugo mukasheshe paka kureba nti mzano hera tuje kuba na tent yitu muje mututayayire tongere kuganira nimwe mongere kumanya ebikwata hari Aliana Junior School. Tishimutse gamana ba Aliana Junior School kandi nchine umwami Businje Julius Ogum ni head teacher wishomero eri obugambo bwa mahero umuziraru ayino mwana wa primary aronzirisho muri yakwasa kumutwara mu bundi ricubuze takadecide injire no muhereza butomwachi ubutumwa bwo kumuhereza okuja akaronda Aliana Junior School aje kushanga yo gwegese burungi aje kushanga y'abantu barungi abakwataje abana no kwataja abazire okureba umurimo twakora hamwe nka team ishomero nirisangibwa mu rwebihuro sel Koranoria Trading Center mu Mbarara City ukwana urugo mu Mbarara City ukwata Masaka Road ni 7 kilometers zonka noja kureba ka sign post kitu Aliana Junior School kipande cyamani munonga ha mukono gwa right no tambura meters nka bitano zonka no bohikire hishomero. Nubo bugambo bo bamuhera no kwakora abazire no kubasima be bare kutwereza abana abazire banje abayisingiro kishoro kabare kasese sembo bule mwena nimbasima mwe bare kwagira Aliana Junior School kandi tuje gukora je tuja kurebera abana banyu mushobora kutunga services zesihikire mbazangu mwena n'abana bo kurugaheru yihanga nuko kiri ari abana bo kurwo mu Kenya Tanzania
tutungire n'abana bo kuruga mu Rwanda ni bingi munonga ago nabo ntubashomesa kandi ntubareberage. Alright, wabare munonga omwami Businje Julius Kandogo ne head teacher wa Aliana Junior School omuziri orukuronda ishomero ratwari mu mwana wawe akatungo bwegese bomutindo umurunje munonga teka ha Aliana Junior School nkoko yagambera utilities ziriyo facilities ziriyo mbone jezaho obataya ile ninga shotere namba zisumezo eziba kugambera mwe bare na numukago munjo gumwe na TV West kampamena n'umpira gwahwire ntuzagomeza mu na numukago witu program ya Sisiimuka ekirimo negenda omisho kandi ningumanisi wori kwenda kuranga nitwe bano program ya Sisiimuka obana na TV West n'izindi programs zindi no wasakwija otushange ahakashozi boma hano ya Omurimbara City emihendo nebasika ijorange nitwe abantu bamanye service yoyine bamanye byoru kuguza babone kwagira abukati business wotagitiro misho gabantu obundi tuturachimanye obunde byoguzana na services ezo yine ija aha reception yetu noza kuba nogamba nitwe then ebeine basika matakati na mwije murange na TV West hamwe na programs na ezindi zona ezituine aha TV West ninchongera kubisa umpira hagati y'abahereza bawo ba TV West na Radio West hamwe na nabeshongozi bitu aba Western Uganda abeshongozi Katipol Valley Music CJ Champion Lady Diana Matt Henry Jose ntuza kubatu bine ahacaicha Global High School ebiro mwenda byo kwikumi oktahamu ndo kwabusha abantu mwe mutakati na noza kuba no barebera busha ogompira gwarugamu ntuza kubatu ine abesho aba boda banyanwita aba boda hamwe na ba makanika Omurimbara City ubwo kugurawe mu musingu zinaza kwa naye hangure chikopo hamwe na nente after party ntuza kwa tiria Laxaba and Grill mweno ijerizoba tushemerero Independence Day itanka TV West na Radio West wajare katu dedicating ahabanywani bitu abo kutagira abo kutukunda ntuza kusiba izo bariona turi nimwe mpire neza kuba live aha TV West noza kwano byetu njakoni orabe otabasa kuja cha Global High School abantu benshi tumanye ngo numwiza tutwatandika no kujira kutina bokati twari umwanya gwatandika kufunda bitu ntwebaza buri umwe atkwatirira hampirogo kanda babaruma bamwizi sako bino bihereza burunji obo kubika hamwe na no kuguza sente aha bay ningashi interest inche munonga twine imboga kumbucha ababinako kunywa kanunje munonga tikine kabikona ahamagara gawe twine cool events hamwe na sounds catch intech kwatene na sound system emzindare rugambaje lightning ya stage kuombechera stage ebintu nkebyo teka haba cool events hamwe na sounds then network chikwatine na services ze bara ebyo kunywa birunje byo kurya birunje Laxaba and Grill light kumanyanka umuchijaga okwe rebukona tune charity chibaje kamahanda ogune nkunzi yeminyeto nebyemizano Omurimbara City then tune na Global High School chaka ha secondary education then otaka fera okanda otakaiwa Aliana Junior School ishomero mutindo murunje munonga abantu gambo na head teacher ebukwatine na primary hamwe na nursery ninga shikinda gatedi umuziro takareba handhona deba aba Aliana Junior School program ya Sisiimuka tenkarenga katsamkamula kacentuza kwantuka kana muzaibi sisi no aija kushemeze oksya shaha ishatuze nyine mutakarga TV West Nehinda Abanya Uganda mwekebekanisha
ubu ni bwo bwire ubwo kucamuka na sente ubwo uri kusingure sente za shopping yo garuza abana y'ishomero uri gukoresha shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishatu star 10 hash ahasimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza omugisha gwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program iyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 not chenda anana mwenda buri kwehandisa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaferwa jana miliyoni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi Orwa kabiri oru otaferwa netwija kuba twine omwami Jackson Kanunu hari kutuganirira ahakuwa kubasa kuhinga emboga ahaka orukoresa abintu byo yinomuka ebijirikani ebichebe buri kintu cyone cyo yinomuka orukubasa kukikoresa kucihinga mwemboga kandi naija kuba natwegesa ahakuwa kubasa kuhinga ebinyansi byente okabyiha mu sente abari kutesumbaho kumanya ngo babakoze ro mu muringogo nibabasha kumanya ngo okuhinga no kurisa bakukore omusubuzi turyo mu nkore yira eyo kubanganisa kureka hati zo mu nkora eyo kubare kibara mwene utakaferwa programu yacu ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abenshongozi ba burengerwa izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munangwene Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yagwa listen MC listen ya top passing ngo munonka Simba jike ko mushone beti abenshongozi batabakariyo Peterson na kapira yagwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwizi sako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero ry'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha echo kunywa kirungi kandi chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi akashanshara cyakamuza ibisinsino nakakushibwaho cyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment